Musioki wathi wetwa vinya wa mukelani wathi wetwa vinya wa mukelani otubikiti mwendo wa saile sia mina utilekana teke 11 saile sia mina utilekana teke 11 mitambo ni Athiani FM mawasi witu vinya witu saya kana ya masanchana Athiani Good Friday edition wa katano wa matuku muonza mwai wa kana 2023 neta wa Bonu Venture Mutinda mbeteboni mutumia wa kikamba ulawisekana nguko ya kiviswesi ya matumbuko tinde tukiliangilwa uni wa kizeke imweno visio public noise maker mukamba Mujanja kiama ni wabitina na njuko Kenya na batingwa chiaba vaisikia no nyicho ndembo ati inoka yuna noka nitiene tutethea nisio tundu uo mudete na goi ayo tundu nukitotethea mukamba Mujanja utumani mukamba nukitotethea ukamu ukamu yo mundu suka kumbe we mwatia nitiko weasia sikoko ne yako ikatabukamba bizi ye tuwe tone tsadi we sinite ndote kadhambalala ukadhe tuyo tiju tuyo utikitene kwebo yo bantu nunu nyindi sebo ya bantu ndeti kana ke kanini kazani wele asaba aidiba Lakini omena kwaje. Lakini omena kwaje. Lakini omena watsatse umaba. Lakini omena kwaje kivizi. Kaya ndio watsatse umaba kwa kule tio mundu uchunda kitu changu. Kiwa chio selekea. Ndio selekea, nengo selekea. Ndio selekea. Celebration ila ndo selekea Kamundii. Timba kwa selekea. Ndo lazima hivyo. No, niko no chindo chia you are very free. Ndo lazima diwa ni la mundu we personal. We no kwenda na no kuikia. Ku celebration yesu chokatina wacha ata no kuikia no kwenda na no kuikia no si kuliwa kwa dentro hapa na chumichogo na okay tumewa okolazio ndio kocha ayo ngoliara ndio kulia no kimwasiano kwetekela mambo ikia ni kimutongele labu na nundu ni mwesineta kana yetu ni mwana wangai no mwetekela na ni waelita ni mwetekela na wendingeleza netekela keke umbia netekela wembia netekela niki kwenda ati nundu no chugwe kana okay usuri ni we ndi wa mutavania kana ola woka na ilo moni no kwenda no endo kuingesia ngaile ra mutumite ingesia era mutumite aite just no kwete ngaya tunengeto thasio ogasio no enda kwamba kuigwa first of all nicho kwenda Uzi kwenda ni kuinengana ambiyo mwethukizia wambiyo mwethukizia kiwa nena yui kiwa nena ni wakiti tipo ni wakiti kila ni wakikia waikia yu au nenga yu atimatam ya yu wa imina kuikia ni kana kiutethie na utie na cho wikata yu waikia twaisi ba utevo tuikia nango tukumbula na kanyo na ukaikia nango tana umbula na kanyo yukumbula nundu wa society kama nawe peki ndo waikia ndio kaikia no yema kumbula teimana lakini no tona na sieko lakini no sio to kama unaikie chao so ndene wala we na atabanya maidina maingizi usune uyawo ni wendi wo ndatumie ndo yaka makwiko unga ino wa Mujanja although also na keta mundu no akosisie nijagela kituma tu yitakana kayite ukakanionda wakatenda nikenda kaboy na keyaniki nundu keiwa wo wakatona kayigwa wo na datizingano ona kukane no kalenda kiuka nundu kina muchamo mucheo kadisi anda kadisi kana kekita kuyito you no difference ya mundu na mutavania when wezi kiloko mutabia na maybe yakachona na akambenefit nacho na akanengo ungi you know kona bas situation yela uwe no need kiloko utavia you akakwithia orusite focus atina kwani ukoria mukamba Mujanja mbenya kwani wakithio mbona nyendinoka ukwetikila batu enda ama thembo lipateo nondo natumwa wewe ndiye wewe ka personal na ndo natumwa
Dina tumata ndiye ndawe tendo ba. Ndio ndao bendo wa jinuka tu yeye. Tutabie. Ulikwenda no. Tudi. Tumetwa no. Tutabie. Hata nindinge bado Bana, yuni ndo. Mevembo. Tumia meva. Tumia mevembo kwani matumia meva. Yani mevembo ala. Mendada. Mendada. Mengale kwetu muke kola kwinga iwito. Ngaiwe wiba. Ngaiwe la mumbi mwato wangimuke jumu ya koko ngaiwe watongo. No, kana baita inga wa muzungu. Ayi ngai wa muzungu. Bano mbona yetu ni wani yebi chake wa muzungu. I think Tuwaite mundu wale. Na peke ndo mboni benja gwendo tabia. Na ulia nundu ni ngona itawi wa mutabania. Nundu wale. Yoba mkwete kwatia. Noziwa mwoko. Tubindike Mwanavivi ongalili we. Ongabindia. Nokigwa mukambo wa hiti nokachulo. Na nundu ngai ni wende tende. Ni wanenga niye mwana wake. Yes. Mwe. Nikenda ula wikata. Umwitikela ndagae. Ndiye la yota dela. Jiba uni po kisungu mukutike. Kizungu mukutike. Ngai atunenga anenga na mwana wake. Ula museo. Wa moti museo wa moti anande unapata no. Na inenga na Yesu satani oba. Aje tutunge kule mukama. Yesu inenga na satani yoba. Nikenda mwana wako wawe. Satani yeti woba. Atusumbue. Satani ye musalani we. Mutabite mwetu. Satani ye musalani. Hiye. Kule kana mwana la musio kama mjeni. Satani yo kuna ni wonu utusumbue. Bible Asia. Aye Mwanavivi baunde botole. Bible Asia. Aye no zito. By the time Yesu watuma Satani yeyokie. Kundi. Tano waya mimwa. Waya makwa wa. Ndwetikize kitu mine chao. Bai chaunengane. Na mwana wewe musio. Asiate nundu wondo wendie ndi. We you know nengane kindu kithuku kwa mundu la wendete. Ata wewe mundu la wendete. Yule la watu kuya katule bela wa kumuthenzi. No. Wenda ukamanga kindu kila kithuku kana wenda ukamanga kindu kila kisio. Aye ndio moya kindu keseo. Exactly. Akenga inda umisia kila kiseo. Ata nundu no wendie ndi. So ona ngithuke kila kisio na muthenzi. Kwanza kila kiumoma. Unda ukeka nimupeza ini tho nasi ko ndungila. Nundu akibeti chako kuanzia ya siana. Nina kio yangu. Basi niweka neta. Lakini kobeki ndo kingi kio mdudu wa kibote. Gwe satani bana sideni bana ngati. No amba kota kamba unengo na neweka na ile nengo. Akabinzo na iko mamichuma. Aye satani orinde ni muthuku. Na metho ni manga ini muthuku. Lakini maandiko meza takeka twa ya thuku. Na ngai agitio tumena. Takeka cia nondo wamenie nthi anenga na satani lakini baya cia undu wendie so aya umye kila the best kila kwa kio kuiwe homwa ya umwa anengane nundu wamiendie na asia alana mo makamulea ju makalea na kiwendie umisi na moyu makadi kuola muthuku ba ni bo wangeju wewe ni kwa satani wewe ya la do kunda umedia gaino nenganete kwele